Ka seng samla nongpo proper kumshi benta ban kentiu ye ki khun samla ha ka kam lekai sports menta ka sngi ka pratrik yayong arjar arpuar kala yo ban pensdang biang ye ka lempung ye lekai basketball ha nongpo basketball court. Ya ka ne ka lempung ye lekai latip kum ka second Berchem Cup Open to All Basketball Tournament. Bat lawan ban pli perda da ba people thank you President Barang ba Karibho Youth Federation kumu kongsan ha ka jingedan lang ba Silver Star mensong rang ba snong ka snong nongpo kumu sembut kongsan ka senglong kami jong ka nongpo ki riu rang ba bat kiwei ha ka ne ka lempung ile kai laiwan bani shim benta hadu khat khandai teliki team lane ki kenhun ki bana keleng ka jela Meghalaya. Haka baka cash prize lani ka song pisa jong ka thup ile kai ki shinrang kalong sanpo hajari ki bajob bat arpo hajari ki buan baar bat haka thup ile kai ki kenthei kalong arpo san hajari ki bajob bat shipo hajari ki buan baar haka ni ka sngi le yo ban saki ya ka jing ile kai ka ban ningkong hapadeng ka shillong labet persha ya ka SYM haka baka shillong labet kala yo ban pelim no ya ka SYM da sau pula ya khat sau basket bat haka jing ile kai ka baar Kamonach kalayo ban pelim no ya ka seng samla nongpo dah nriu puwei la sanpo basket. Hapo Kariboi District bagi pelong in tournament haki marang. Haki sem argan kantriu kebala kaliang juga seng ni persang. Hapo umroy ngi bangim sem lala ban hek ya usok ban penyak ya tepelun ya kedikam. Henry kecil penyak jong ka seng sama nongpo proparpan kami ju kasih kebenkong tu pengiri bagi lakho kabangan dari second version ko kami berhenti untuk bercakap nama kilapoi sekeperta kabangan untuk ini tournament basketball pemperlong Hapo Kariboi District dan pemperlong yang ramah senong jong senong nongpo ba Silver Star mensong congratulations ba ya gading sajid jong pi Kung Presiden jong Kariboi Basketball Association banikmi akan tinggalan ketupi kandon no kawin kan play tim ke biang do iban nikmat lagi sama jong Kariboi District sakiwi benta jong kejaka Hapo kejela Meghalaya Berhubung